Nje nkunda umutsima kuri uyu muceri no ujya ntegereje amarike baritse bavuga ngo inkono igiye gusha nibwo no ry'umuceri ariko umuceri ntabwo ari bize kujya nza nkunda bene tuno twukurye twose twagito tuno twa burebure tworoshe tuzatumpurubuka cyane nza nkunda nyine umutsima ukamanyura ukamira undi munsi andi mahirwe nkuko twasezeranye ko tuzongera kandi kugaruka tubafitiye indi episode uyu munsi rero tubafitiye surprise Isoko TV abadukurikiye uyu munsi twagiye mu bukwe nkuko bisanzwe tuza guhura n'umugabo n'umugore ariko bo bari buze kubyemeza cyangwa se uwo mubona rero kuri kamera ni Kanyamukwengo David ndetse na Nyagotomera me people mwabonye ku minsi 14 z'uku kwezi kwa kabiri aho twari muri Valentine Days. Uyu munsi rero twabasanze batashe ubukwe nkuko bisanzwe. Tubanje kubakira Kanyamukwengo urisanga ku Isoko TV na Nyagotomera rero uyu munsi rero ni ibintu nabo ntibari biteguye twabasanze mu bukwe nkuko bisanzwe gusa gitumo tubagwa gitumo ariko nanone kubera ko ari abantu basobanutse twubaha kandi dukunda zaboroheye kugira ngo tubashe kuganira babashe gutumikira ababakurikirana muri munsi mu buzima dutuyemo. Hanyuma rero tugiye gutangira turatangizanya noneho n'umukobwa niwe utangira yivuga Nyagotomera amazina asanzwe ndetse utwibwire birambuye. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Nadine Murekatete, ndi umukobwa ntago ndi umumama cyangwa se nka Rore nkina. Kanyamukwengo ni inshuti yanjye, ni umuntu dukorana mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero Isoko ikaba yatuguye gitumo twari twitahiye ubukwe nkuko namwe nyine mubireba ni nk'ibyo ngibyo rwose. Arakoze cyane muvandimwe nawe yakomerezaho ndivuga gute uyu nguyu atuye muri iki gikoni cy'Isoko TV. Jewe ndi hano ku Isoko ni Kanyamukwengo David ni harusi na Nyagotomera. Hanyuma rero muzo tuza kuganiraho cyane twibanda kuri video yanyu ubushize yakomeje gutrendinga hatandukanye ku munsi w'abakundana. Turatangira tubabaza waje gusohokana umugore wawe? Yewe naramusohokanye n'ubu ngubu kene mfite. No, Nyagotomera yaragusohokanye? Yasohokanye kandi nari nkazi bari inkoko nkazibira. Iruhande rw'inkoko hari iki niki? Hari ibindi bintu baza bitangwa ni chips. Urabizi zo muri Kenya? Ibindi bintu baza bitangwa ni soda. Ndajya ndahaga kuko izizi binamye nzimara jenyine kandi gatwara tuduto ntago twari tuzi bise cyane. Nitugiye twina. Naratumaze. We tubareka musa ugiye guhakana kandi warakari umugore yanteje ubukene cyane twasigaye muri Nyagotomera ubu nyine mwacu nti twakorura kinga babita faranga zose zarashize. barakoze cyane uyu munsi turashaka kugira ngo utubwire mu buzima busanzwe Nyagotomera no muntu ki kugira ngo abadukurikiye ku Isoko TV barushize kumenya kandi na industry ya comedy cyangwa se movie byo mu kina bitandukanye Nyagotomera mu buzima busanzwe no muntu ki. Sugo ndahera ndangirize. Nyagotomera no mukobwa ko mundeba nuko kose ntakundi kuri inyuma ntako nasize ndi umukobwa w'imyaka 21 nkaba niga aho ndi kwigiye itangazamakuru mu buzima busanzwe. Ndi umukobwa ukunda guseka cyane ukunda guseka kandi ukunda kuvuga mu kintu ntagira singiri nabi yo ku mutima ntamukushingira kandi nkaba ndi umukobwa w'ibyishimo yakenshi na kenshi. Mbara n'ababyeyi banjye naha nibo tubana nabo tuvukana twese tuba muri kino gihugu mbese ni nk'ayo makuru. Wenda ntaza kwinjira mu buzima deep bwa famille uvukamo ariko se mu avandimwe muvukana umwana wa kangahe mu rubyaro rwa papa na mama? Ndi umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri. Hanyuma ndaza guhita ninjira muri kare yanyu wamenye ryari ko ufite impano yo kuba wa actinga muri cinema? Shabe aho ngaho naba nkubeshye kubera ko nge niga mu mashuri yisumbuye ndabyibuka nyine nakunda gutanga story nkatakusha urasetse ariko nyine ntago ari bya bintu bivuga ngo wenda ngo ndaha umwanya
kuko nigaga mvuga ko ngomba kuba umucamanza. Rero uko imyaka igenda nyine isonga imbere ngasanga ntago ari nkaco mbese ngomba gukora. Rero biva aho ngaho njya gukora ibindi, rero byansabye kujya mu binyamakuru, ariko komedi cyane nayikundishijwe n'app yitwa ngo TikTok. Bya nkora TikTok nayo mbwanye nkiseka, baze ndi uri kwiro kiseka. Rero nkabona ko bitangiriye aho ngaho nanjye nabasha kuba komedi. Urakoze cyane. Hari ndahita ntangira mbaza Kanyamukwengo ikibazo. Nyagotomera mwamenyanye gute? Mwamenyanye yari? Nyagotomera tumaze imyaka myinshi tuziranye, ariko muzi kera kiri mutoya nje nabaga mu ikorari we ari bene babana baza gusakuza nyine yari ekitengera mu ikorari mukaza mubasora kagira gutya kagira ngo nimwe mugiye. Bo Nyagotomera tuzi kuva nkigera kitengera, nabaye nageze kitengera 2016 2016 nibwo nageza mubona, ariko ntitwari tuziranye cyane bino byagurye. Gusa nyine twaje kumenyana muri no myaka ya vuba, akora kuri yigeze gukora kuri BMC, dukubitanira n'ahandi hantu muri ntuze yo gutaha studio ya BMC n'ahandi abari go tumenyana bya cyane nyine kuvuga ngo tugira none ejo bundi nteguye iriya ntuze none akaba n'umuntu uri sharp cyane. Nyagotomera uko ni sharp ni gitangaza, niwe muntu wa mbere uzoyihagarara aratyaye ariko buriya bugaragira mu buzima busanzwe siko ameze, gusa muri video ni ingare tumwiza cyane. Ikibazo cyane ngira ingare ma uko uvuga ngo ndingare Nyagotomera tangire uravuze ngo tangire bene abagore bavuga babandika kurere uko ndagira bene uyu nguko umugendera kure aba ari urusasu. Umugore uvuga ukazobona kayageraho cyamaraga kubita gutya. Bo Nyagotomera nuko twamenyanye, none nteguye iriya video man Nyagotomera yaktingamo neza cyane, yari sharp ntagutinya kamera ntaki ibana yariko twamaze kuganira ati nyabunaga ni video urekega kuba ingare cyane. Iyi ni video twadukina ntabwo ari standamba ariko Nyagotomera kabisa arabashije, ndanga abantu barabibonye na feedback zaragaragaye. Hanyuma se nyuma y'iriya video mwakoranye yakunzwe cyane kuba bakurikirana buri munsi, feedback mwabonye z'abantu ubu nyine hagati yawe nawe hariho imikoranire imeze gute hagati yawe? No kuvuga ngo ubu nyine kubera ko buriya akenshi hari gihe ukora video dutegereje feedback z'abafana, none iyo tubonye ukuntu abafana bakiriye video bidufasha gutegura ibindi. Ubu nyine twateguye part 2 ya Nyagotomera irahari, ubuzima bwa nyuma ya Saint Valentin. Ubu nyine nje na Nyagotomera umuriro kuraka mu nzu n'ibitangaza, muhagarare muyite. Nyagotomera nakubwiye gute? Urantangiye Nyagotomera sinakubwiye ngo kuri Saint Valentin ureke turigize kujya biri. Je urantangiye uko ni kwaye mbwira kuri kose iyo bitaje kuba ubukristo nari kugukora mu gutwi, ariko bagakwimuza mwihaza cyane. Nyagotomera nari kugukora mu gutwi kuko tubiri gusa nari nitwaye unkangisha usiga uryo nkoko nkagaca tuzogenda no namengize ngize ndebi. Nyagotomera iyo mbimenya simba narabaye muri mu washitani ntakibazo Alright. Duhita tubakangurira kwitega part 2 muzayikurikiranira kuri Kanyamukwengo comedian, kandi mujye mukomeza gushigikira abahanzi bacu mu mpano zitandukanye. Aba bantu subscribe, like, comment, share barakarusho kugira ngo bisangize abandi gihe. Hari n'ibindi Nyagotomera arabashije niwe wa mbere. Nyagotomera no inzamugeze imbere ya kamera nkumirwa nkaza uyu muntu twari. Ndahita nkubaza ikibazo, iyo part 2 izanyuzwa n'undi kuri Kanyamukwengo comedian cyangwa se na Nyagotomera izaca kuri address yiwe nkuko bisanzwe? Izaca kuri Kanyamukwengo. Urabaza gutuka ariko twese aho wayibonera hose. Nyagotomera afite TikTok, muzogende mu following Nyagotomera hajye witwa ndamukaraho Nadina Tete Nadina Tete kuri TikTok bene indi tebwo. Ubwo rero mumukurikire, aba bantu baritanga bagafata umwanya bagatanga ibintu byabo kugira ngo babashe gususurutsa ababakurikirana. Rero ni byiza ko tugomba kubaha umwanya tukabakurikirana kuri channel zabo, address zabo zitandukanye kugira ngo turushizeho gukomeza kubazamura. Ndaza kuza kubabaza utuntu n'utundi. Uyu munsi ntago mwari mwaje mu gikorwa kibahuza ca cinema, mwari mwatasha ubukwe. Ubu bukwe bubahuza gute hagati yanyu mwembi? Kaganihereho. Yego. Njyewe umukobwa wakoze ubukwe uyu munsi numwe mu bakorari turirimbana. Iyo korari nawe yabagamo. Korari yabagamo, uwo mukobwa rero aririmba muri iyo korari, twaje rero mu rwego kumushyigikira. Yego. Bitandukanye jewe nuko naje. Jewe umukobwa wakoze ubukwe
ndi se wabo neza. N'ubu ngubu nije ufite ijambo kuja kuvuga mu bukwe dore envelope Suza faranga wasizana. Iyi ni envelope mu bukwe nije ufata ijambo mu Sanga tubire kubiga izindi koko. Wega babaye gumusahuzi. Usigaye mera nkabamaye nyagoto mu kunyaga. Muzazamaye. Umukobwa wakoze ubukwe ni umukobwa wa grand frère. Ntabwo tubana nje sinkibaga kabanyagotomera. Kuko ngo yakorari waririmbagamo ahubwo wamaze no kuyivamo nyagotomera yijamo. Abandi bo baje nk'abakorari ariko njewe naje nka famille nyine. Hanyuma nyagotomera ndaza kukubaza mu buzima busanzwe iyo uri hanze na showbiz utari muri gahunda za sinema ukunze kuba uri gukora iki uri hariya mu rugo ukunze kuba uri gukora iki? Iyo ndi mu rugo apart from n'ishuri ndi umuntu ukunda kujya koga kuri piscine, ndi umuntu ukunda gusoma ibitabo runaka, nkaba ndi n'umuntu ukunda amafoto cyane. Nyagatatu ngukunda kuja koga muri amazi menshi rwaruzi rwiriye tuzojana kandi gani heza twarakinye ngo nzogushobora. Nanone kandi nakanyamukwengo arakomerezaho wowe apart akazi kawe kandi gasanzwe kaguhesha gusohoka mu rugo uja ku kazi yuri mu rugo hari iwawe ukunze kuba uri gukora iki? Bo njewe nyuma yo gukora ibyanje gukina kuko iyo navuye gukina nzanza imba mpugiye muri editing kenshi uzonsanga ndi mu rugo kuva mu gitondo hari genda mzuka mu nzu nkabyuka ku gitanda ngakaraba mu maso nkicara ngakingura umuryango nakinze nijoro nko mu masaha 10 z'amazani mugoroba. Iyo ntari ku editing rero iyo ntari muri ivyo umwanya wanje mandi kureba abandi bakomedi. Murabyumva ko nkuko natangije mbabwira aba bantu bafata umwanya munini kugira ngo ibyo mubona babashe kubitegura neza babihaye igihe. Hanyuma rero tugana ku musozo kuko turaza kubaha umwanya kugira ngo musubire mu bukwe tunabashimira cyane. Turanabashimira cyane abadukurikiye ku Isoko TV abatarakora subscribe muraza gukora subscribe, like, comment na share. Hanyuma nanone hari akabazo nkunze kubaza abatumirwa banje ku Isoko TV nyagotomera uraza kutubwira ariko ntarakageraho ndaza kugira nukuvuga ngo imbogamizi uhura nazo muri comedy cyangwa se mu mwuga w'ubunyamaryogo cyangwa se muri movies ni imbogamizi ugenda uhura nazo nk'umutegarugori nizihe? Murakoze cyane. Icyo nabivugaho nuko akenshi na kenshi umurimo dukora cyangwa se umwuga dukora ntago ariko abantu benshi bawumva kandi ntago yego pe baraseka ariko hari bamwe wenda mu buzima busanzwe bagira ngo nibwo buzima bayemo urashobora guhura nanjye ukabona ndi umuntu uri très sérieux no kubitekereza. Hariya tuba turi muri business kandi yenda zitatuma tugirana nyine n'ibintu byinshi ariko mu buzima busanzwe ushobora gusanga mbaho ubuzima butandukanye n'ubwo ndutekereza cyangwa ubwo mbonamo muri comedy. Rero imbogamizi na twaduhura nazo ni kwa kundi nyine umuntu abaguca intege ngo wabaye akayayu usigaye ngo udukora ibintu nyine bidafudutse ariko ntago byaduca intege buriya iyo ukora ikintu gikunda kandi ubona ko nta kibazo kigutwayeho keep it up. Nanone experience nziza wabonye muri ino industry yo ni yihe? Umuntu arishima. Iyo ubonye nawe ubwawe ubonye niwe wifashe telefone ukireba uri gusetsa abantu nawe ubwawe uriseka rero kandi bajya bavuga ngo iyo umuntu atungwa no guseka cyane rero iyo usetse cyane buriya ufite imyaka myinshi yo kubaho. Hanyuma tugana ku musozo niki wabwira rero abadukurikiye ubasobanurira hejuru y'ubu buzima rero bubiri nuko utuye mu buzima bubiri ubw'akazi ukora ndetse n'ubuzima bundi busanzwe akazi mvuze ni industry ya comedy ndetse na film? Icyo nababwira nyagotomera n'umuntu mwiza ntago ndi kumutaka kuko ari ngewe ariko ntago ngira bware muzamubona nta nubwo ngira na ya pressure mujya mubona ndi umuntu mwiza ndi umuntu w'abantu iyo nshatse nawe wanyiyambaza kandi wambona. Ikindi mujya mushigikira abagenzi banyu like iyo umuntu afite comedy cyangwa bakina na film ujye umusapotinga. We need your subscription, your likes, your comments, everything. We are so grateful nyine ku bantu kandi turashimye cyane. Turashimira n'isoko yadutunguye nubwo nyine dusanye turi mu kavuyo mwagize neza ariko nyine nibi nabyo bikenewe kandi mutegereze za nyagotomera zindi nazo zizoza natwe turabashimiye nyinshi cyane. Hanyuma ibiryo ikiryo cyangwa se ibiryo ibyo kurya udashobora kumara iyi ngo utari ukunda kurya hariya mu rugo nibihe? Yeme nkunda umuceri
kunda umuceri cyane kandi n'inkoko nayo ndayikunda yego sinovuga ngo nzanye jya buri cyumweru ariko mbonye ingura sinoza nanga ko nawuzingurira akuntu bakunda inkoko kuri atazajya umuceri. Arakoze cyane. Umukino wose nongera kumubaza yavuze ko akunda koga kandi n'umwe mu mikino abantu bakora. Hanyuma Kanyampengo wowe uradusubiza hari wenda harabatara kuri iki kiganiro cy'ubushize wowe icukunze kurya uri hari iwawe. Jewe nkunda umutsima kuri uyu muceri n'utwerera dukunda cyane amata. Ntumva ko nyagotomera asigaye nje nkunda umutsima kuri uyu muceri no ujya ntegereje amarike baritse bavuga ngo inkono igiye gusha nibwo no urya umuceri ariko umuceri ntabwo ari ibyo kujya nza nkunda bene tuno two kurya twose twagito tuno twa burebure tworoshe tuzatumpurubuka cyane nza nkunda nyine umutsima ukamanyura ukamira bazabona bavuga ngo akazu gatoya niko kaza karya ubwatsi ninza ndya umutsima ariko nyine ntiwobiba ariko kwini imitsima indi arakoze cyane. Ndashaka kubwira abantu rero ndashaka gushimira abantu vraiment ndashaka gushimira bwa mbere abantu bose dukorana bino bintu cyane nshimira ku ruhande rwa basista bashiki bacu ndashimira hari habo twatangizanyije wakinye yitwa Dorcas cyane ndashimira hari abamama twakoranye ba Kasarane ndashimira Nyagotomera nukuvuga ngo bino bintu rero biduheza imbaraga iyo mpansigara ntegura content ko sinari gutegura content ya Nyagotomera ngo nshiremo Steven bari gukinira Nyagotomera tewo bishobora ariko ndashimira vraiment abantu bashiki bacu batangiye kumva bino bintu nta bindi bintu birimo nukuza just kwactinga gusetsa abantu gutuma abantu bishima nukuvuga iriya video yacu yasekeje abantu vraiment iriya Nyagotomera kandi bampamagaye kazamambwira ngo yewe mwa ngo urabashije ati ndabashije kaka we kuvuga Nyagotomera biriya bintu nukwactinga just nukushimisha abantu man kandi abantu babishima nyine natwe tuzatwishima kabisa tunashimira n'abafana bacu yewe tunabibutse bagume banadutore hari igikombe cyateguye ca Mulenge Talent Award Kanigane kugitwara iyo gabantoye tuba badutoye ni Nyagotomera na musaza wa Mayini. Barakoze cyane. Ico gikorwa kiriho wemerewe gutora inshuro zirenze 3 ku munsi utora umuririmbyi w'umwaka umukinyi w'umwaka ikironda cy'umwaka indirimbo y'umwaka ariko nuje gutora utore Kanyampengo kugira ngo tuzishimire intsinzi yawe kandi kindi abantu bataba bamenya gutora ntabwo wotora umuntu umwe ngo uratoye ntabwo utoye no kuvuga gutora ni ziriya kategori standatu zose mu muhanzi mu muakta mu muki byose ukageza kuri pwe yanyu nibwo buto intsinzi tuzaje kuyishimira hehe kuko intsinzi wallahi ko nabona tuzoje hejuru ya plot. Barakoze cyane bagiye gusa kudukinira kantu gatoya noneho kuko nabanyempano bafite impano bagiye kudukinira hari umuntu watubwiye ngo igihe cyose muzahura nabo muzatubwire batubwire Nyagotomera aratangira mubwira ati ndashaka urupande rwo ungurira urupande tugiye kuja muri Pasaka cyage gari yambaye kanju risa n'umutwe wa ngoma no tugiye kuja muri Pasaka abantu ko baritegura Pasaka kandi akeneye urupande rwo kuzojana kwinjira kandi bandarukeneye abantu babonye nkomanga nonega ni nkuko aratangira abwira umutware wiwe muri filime nkuko babisobanuye kuko akuba bitwa umugore n'umugabo ni muri filime ariko ntibarubaka aracari single ndetse ariko isoko nje ntago ndi single ubwo rero ni reka action itangira aya twagiye saza mai nawe nkene uzongurire upande dore Pasaka kiraza kandi gatsujaga ku mustari kandi waravuze ngo abagore bose bazambari amahuzu masha ariko Nyagotomera ukunda hasonda uzugira Ako msaza kumekora kwa gute? Turi mukuri kwa unyiri kunengaho hano wari wabona soka muri nozu kuva twatangira. Twabonye nyama za irejo bundi. Nyama za irejo bundi yaje yarafite igipande gishasha. Warinje amuga ngo araberewe. None joroga ngo sinzobere nko abandi bagore. Ahubwo tumuza wishinga abandi bantu Nyagotomera. None kubishinga gute? Uwo uzamugenda ukubite mikoti. Ngende ku mustari. Ngende kwa nyama za iri baguharike. Habe nako basaziye mu rwo bari ku mapendo. Je uzongura ikindi gitenge. Nibitanga ariko gushaka nabi kubaho. Uzongurira urupande niki? Nimvuga ngo umugore yawe. Tufite amahuzu ntiyuzuye mu nzu wajanye ari. Oya ari arashaje kene ishasha. Ishasha kuri Pasaka. Kene ishasha kandi je ntage ikintu mbwira cinshi. None zo tuba none ko ari Yesu wapfuye ni wowe. Kwiziza Yesu ntaga abantu kwambara neza.
wambara yufite je kandi je ndabekentu kandi nyagotome ako musaza mayikuza uvuga gute nyagoto ibyimpamu ya musaza mayikuza uvuga gute hakiki iyo bitaje kuba ibyaka gakiza kaje nari ngo kurambwira gute uzoza ukora ibyo nyuma y'abagore ba Simiyoni akobonyeje umuntu muka Simiyoni ubyo yaraberewe none ubyo yarateze nk'igitambara gishaje wibaza kandi gambwe makunda ndababara urupande gwe neza gwamye fata yande urona mwana ubiri wakandoti ariko nyagotome gituma uzurebera ku bandi nimba utazubegwa je ntake ntujega umbwira je nkene uravuga umukanzu zarabe nimba utazubegwa hari uko ntaza kugira mu bantu nyine bakiranuye neza nanje ndi barakoze cyane bavandimwe bakurikiye Isoko TV. Aba ni abantu bakwiriye gushigikirwa, ni abanyempano kubasanga kuri scene batiteguye ariko bakabasha kwakitinga nk'abantu babiteguye. Ukuri bavandimwe ntawareka kubashigikira nkaretse umuntu ufite ibihoro by'ishari, ariko muri abantu bafite impano kandi dukangurira abantu gukomeza kuzamura abantu. Isoko abantu bagenda bakore subscribe ku Isoko ibazaniye ibintu biri pwe mukurikire mwese. Murakoze cyane. Hanyuma kakabazo rero ni turakabaza Nyagotomera ushize Kanyamukwengo we yaragasubije nimba ruko ndamenyereye ikoti nono Kanyamukwe nahwiriye ko ndatogota nono ndaza kubaza Nyagotomera uramutse umenye kuko yewe kera bageze mu nduru uramutse umenye ko uyu munsi urimo ari wo wawe wa nyuma wo kubaho, ijambo wasigira isi n'abayituye nk'umurage bazakwibukiraho n'iri icyo nababwira gira neza wigendere. Arakoze cyane bavandimwe, turabashimiye kuba mwemeye kutwitaba. Abavandimwe beza kandi natwe tuzabashigikira uko dushoboye kose cyane, kandi abantu bakore subscribe ku Isoko TV. Gwagwan.